Hingke faidi जों tabok amo kaisa sini para Boidebari para or jaga khoroksa rugi tongjak Gumti district ni Korbok Ardi block ni PS keble Notun Bazar hingke post office keble Jotonbari oro Boidebari kami ni khoroksa bufa hingke kormabok to jomatia bumani bungta singhamu Prem Kumari Jomatia boni sajak hanya kedua romui kelaijak ek bosor ongkana ek bosor laile ha boni sajak hingke pore mani ke class 9 pori tongo hingke rogi ngai ni bumung hingke blena Ropati Jomatia nukhung asake birman klai leijak hani bangai joto takok te bukuk song nen thani kaisa koiyo joto kisa khabai khukbai kha kwarbai kisa joto subalai ni bangai ba nironi khariok mabai make boni sagrugi pate hajano ama hake kisa subasu masanjamani ke hai hingke kemai rogi rogle busurok dukla haba khorang tordi khorang joto khna musugo रोगी के आस्ते आस्ते के बनी जों उदयपुर नायरनो हा अमरपुर नायरनो हा ओइ जतनबारी हो आई नतम बाजार नायरला हा के जों नायरलायना आंगे पारपर के जीबी तलां लायना जीबी को उ मास्टर अकला ngei फनु हा बुनो फनु गई तोय पेले हा नौ तो गई आर मालिया hingke borok belai satha laile ha jibirok sakthang laile ha oro bisingo chini Gumti district ni Notun Bazar hospital o belai satha laijak haifano tak jora kuno boni rogi kisa habu sa mahu yakho ba dine din baribo ama hai obostha thang ha hingke bong kha telemora school poribo rogi ingnai Teixindrai school 7 day school Teixindrai 7 day school poribo telemora bo hingke bus class o singkama 10 class 10 o porai tongo bo hingke koima khe haisi joto chini tipras bai te doctor otlang nalia telang mala jibi jorate tuma doctor bale tuma rogi hongsa khaba theiyo gondo gulde angwa skang pro khana mani cancer hin khana ma cancer de hongsa Gete ke jaga telang nalia rugina asa nuglia ta Kenal rokok mai rok mai kharok le bahai rong tung barang pisa rok mai rok khosapa salia na do dosa lalia No sé si vale yo mística, sí, debo todo que se sabe.
nó có sàm này rồi sau misti du bari na kasi cái tây kisa misti kisa là cái phần là mùi mình saba wa nhiều wa khana rồi nhiều rồi như phải là wa thứ rồi phải để hai bên sẽ có cái phần kisa là cái phần là D'accord.